Dobar dan, moje ime je Dejan Turk, predsjednik Foruma za odgovorno poslovanje. Društveno odgovorno poslovanje je u najkraćem ulaganje u razvoj i dobrobit zajednice. To je pokretanje pozitivnih promjena u društvu i korišćenje utjecaja i resursa na odgovoran način, čemu teži već 12 godina i kompanija koju vodim, VIP Mobile. Jedan od ciljeva održivog razvoja i neophodan kako bismo izgradili bolji svijet svakako je i dobro zdravlje. Kompanija Mastercard je na putu do ovog cilja započela nešto zaista neprocjenljivo. Partnerstvo sa Nacionalnim udruženjem roditelja djece oboljele od raka. Mastercard je pokrenuo kampanju u okviru koje će donirati 250.000 eura za kuću u Beogradu namijenjenu za smještaj porodica mališana sa rakom koji se liječe u prestolnici. Što smo i mi kao partnerska kompanija sa zadovoljstvom podržali. Ovom inicijativom Mastercard postiče ljude da daju svoj doprinos borbi malih superheroja. Mi aplaudiramo ovoj akciji. Zato i pozivamo Mastercard da se pridruži izazovu bolji biznis i pomogne nam u oči CSR Foruma za odgovorno poslovanje 4. decembra, gdje lansiramo neka nova dobra dela u žižu javnosti. Ajde da zajedno i odgovorno radimo na našoj lepšoj budućnosti.